Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas ćemo mi igrati Clash Royale. Šta ćemo danas da radimo? Danas otvaram Motherfucking Clan Chest, OMG. Pa samo sam teo ovaj video da otvaram Clan Chest. Ok. Ne znam šta ću dobiti u Clan Chest. Ajde. Ja neću baš dobiti Legendary zato pošto nemam sve epic karte. Ali ajde da počnemo. 1620 golda. 40 canona. Cards unlocked. Ok, ne koristim im baš, ali super. 13 elixir kolektora. 14 Barbarian hata. 100 aerosola. I 126. Nećemo dobiti legendary, da vidimo šta ćemo dobiti. I 2 baluna. Super. Ok, samo sam to teo da radim. Evo da upgradeimo ovdje Elite Barbarians. To je to. Nemam čestovi, poslije ću čestovi da napunim u sljedeći video. Hvala što ste gledali ovaj video. Mislim, imam na moj drugi account. Ok. Da pređem na moj drugi account. Mislim, ovo mi je prvi account. Izvinite. Ok, sada malo sačekamo. Ovdje. Ovdje je isto mi je prvi account. Oni su skupili osa do 10. Neću sigurno da stignu do 10 do 10. Pa hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se sutra, nemam pojma. Vidimo se kasnije. Ćao.